Banyak ran halor ke jing ki kontraktor na Ribhoi district ha ka be dei bat ke jing yo kam yo jam bat ki wei ki jing ki kontraktor ka Ribhoi district ha ka lama jong ko all Ribhoi government contractor association menta ka sngi ki la pelong de ka jing ka du lang banyak ran ne thir sani halor shibon ki man ha ka jing lang ka bla pelong ha dorbar hall sajer hanong po de ki spangut ki kontraktor kile shimbenta ban pen paru halor shibun ki jinge bakia kandu kum kita ki kontraktor bat ka wei na ka jinge ka dei ka jinge ka ba kim yo kam yo jam ha ka ba ye ki babun ki kam na trei de ki kontraktor ki bana shabar ka district ha ba ye crunch ki lap thai kubor hadien ki jinge lang Vice President ko all Ribhoi Government Contractor and Supplier Association uba plelat divso ulong bahaka ni kajing akan dua lang lakran ya bon ki phang ki ba margin ki contractor but ko wei ni kajing kalong ba kim jio kam yo jam ha ka ba kila shu ai bet tang ya wei contractor claim da pia lang ya ki kam ki jam ulong ru kumla ju ya kran ki ba bon ki kam ki bala kot de ki klor tingka la yo de kita ki contractor high level but kat pa ki contractor naga district pan kim yo kam yo jam satya na lor kata la da yo kam ru ki shem jing na ka jing sakut ka bil but kat pa ki tu ki badan jing dei ni ki high level pan ki yo tik ya ka bil shu lo ong ru mana kaliang ka association kala rai ban let kendu senan show menteri rang ba ka jalau konrat ke sangma ban pensngau kini ki jing baya kendu ki local contractor ka district bat kham tam kino ki kam ki ba mi ha ka ni ka district dei banyo prapo percent da ki local contractor bat ru ka jing bam phya kam bala shubo da ka package tang ya way contractor ya ki project bala kat da ki klor ka jing penduk kam penduk jam ye ki local contractor ula penram ni ka meeting ke bang ilaya penyesong matagasni nakaliang ka Ribhoi Contractor and Supplier Association sia ka lalong ka seiso ha bang ilayo banyathir banyakren sipun ki jing ki ba mangi ki contractor na po ka them Ribhoi ngi yesem te nalor jo ka ni ka kam ka bang iyo banyakren ka ni ka sni Malaysia mereka ju karai kata karai kalau pengilek ban ya kendo ya chief minister ban lek delegation su ringkat bak memorandum ban lek ban pan ya ka hok ke jongi kum ki kontraktor ke pengedi ban yo ya ka hok apa di ban yo kam yo jam beran pok ke distrik ke jongi kino ki kam di bami pok ke distrik ke jongi mangi ki nakaliang ju kaseng ni yeng ban pan no ban demand ya ka hok ke jongi ba berapa persen ni di ban yo kino ki kam bawan hagi ikam di bawan mi apa kena ke distrik ke jungi bat kata kalong ke ba ngila shim ke rai bat ke wei bat ke bentang kalong ba ke don ke jungi ba hagi ni ikam kontrak ke ba mi apa kena ke distrik ke jungi pun kita ki brio ki bawan kam ki dei ki ba ki kontraktor ki bangi GE tang ba ki dei pat ki brio ki ba iem be ke kam kontrak ndagi don ke kam ke ba ki tre armoloi la panong ba ki ba armoloi kum kita ki la panong tinai kai la ni ki la panong kilo ki bangi shem kum bangi la ya keren de ya kataro ki persya ajur ngi ban ya kendu ya engineer ni officer ba kim dei ban aila ya kum kita ba kin yo ban rung ban tre ke kam nomor mangi ki tre tang nam tang ni ke kam ru ngi cinjar adu kan ne kita kalong ke panggil yo banyak keren mana, bat sibun ki keren kalong ba kaji ke bagi kontraktor ki yesem, ha ke bide bagi kam ki jam ki bagi yo bantre, la kalong hamtam ke bapa kalong pok water resources, ke bagi kontraktor sisa jungi pok ke them Ribhoi, ila pendek ke kam kat ba ya ki bil pat ngimsim la yo adu mentah, idon ki kontraktor ki bahab ban yo ke bil ke ki penpau, bahab ban iban siu ke arah nilai persen. Dia kata kalau ikerpat ia kena namar ba nilai yo sengo ke chief minister ko wan banyu kejat ante ko boy rumbong ular ia kena ka CM connect jong kena ka scheme water resources un supply ikini ki bil bar faji kontraktor tengi community ya ke ko ukuran kan penurlong ba dia kena ru inselect ban remain ha ka delegation ka bangin lek ba dia kendo yo idon ru kitendar tibangi yo sengo bala khot nakaliang jong ka soil conservation
kabalong bangitip bangiyo sno ba kisa alot tang yu way ubri ya kataru nakaliang jung office jungi kungi kontraktor ni sung persya alor jung kata bangi sabu ya ka jingtho apo ka department pada kasini kong lan kasiba ar menta nilai banyak kendo yo manager yo district soil conservation ban pa sangi swa ya kan dikecing alor naman ni kwa naman kecing kerdu kam kerdu jam naman ni kwa bagi lokal kontraktor jungi bapo tem di boy kinyo kamlang hagin ni department kiba don jingtre kiba mi nak benta ka ba aikam aijam belum kelan aikam aijam ye ki kontraktor kata kalong ka bangiyo banyak keren bat ngej ba kata ka meeting ka bangin dai banyak kendo yo chief minister ban penpau ya ka jinge ka jungi kontraktor ngej to chief minister rekat bat ki officer lan kita kiba pek minister kiba pek ka ni kam kiba yo ban pre kam kiba dai ki engineering wing tekin yo banyaram yang ini kontraktor beran po katem riboy bahkan long kumju banamar mangi kontraktor na po riboy nim julai pen tep tendar si duai pat ki district tang po district le jongi tep tendar tingi kerpa ye ki nom ikmat ki jungiru sangut ki nom ikmat beran po katem riboy kin subha banya krenlem yang ni kakam ka jungi ban pensno ba 80% habaman bami kakam hapo ka district le jungi ki lokal kontraktor na po riboy ki dibanyo kata kalong ka jungi keren ki jungi mata kasni